دپن یل قیامت گز باپا پروردگار سن طرف گز اعلان ناد یہ دن ناد چھو پتہ کیا یہ دن ناد یہ دن لمن الملک اليوم ونیو سے ہے آز کم سنچ حقیقی بادشاہیت ونیوک تام اسو تو ہمس پیڑ بروس یمس پیڑ بروس یمس پیڑ بروس مگر آج شیعت صنعت سوال استائنش اولین و آخرین انی جواب بوزن پروردگار میں دو مستد لکھت لمن الملک اليوم رب العالمین سن طرف گئے سوال ونیو آز کچھ حقیقی بادشاہ اولین سن جمع آخرین سن جمع پت پڑ زی اوڑ گسد مفسرین کرامن ہن تفسیر پت پڑ زی قرآن مجید شرع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی بغیر جگڑ بغیر فتن بغیر فساد بغیر ات پوٹ ونیوس نداب سبن نشی میں امت خیر خواہ اشی یم انسانیت خیر خواہ اشی صحیح وات ہاؤنس اندر الحمدللہ بے باک از گستن مول ناراض از گستن ہمسائی ناراض از گستن یار دوست ناراض از دیتن پام اس ونتن ساری بد اعتقاد اس ونتن ساری ڈلمت مگر اشی نیمن پامن کھوچمت کیازی اشی برحکن لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ زندگی گزارن خطر چھی بہترین نمون سگو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم